Pamirsa Indik Prasarat Pelaku Perjalanan sani nganggen transportasi udara mewali keuah. Kementerian Perhubungan Kemenhub ngelintangin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mecikang mali uger-uger indik syarat penerbangan antar daerah di luar Jawa dan Bali. Selain saking kantor berita antara pelaku perjalanan wantaside nyina yang hasil negatif RT-PCR, sampel piniswe tigang rahina utawi hasil negatif RT antigen, sampel piniswe wantah rahina. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novirianto Mausang, uger-uger anyar inucap mungguh ring surat edaran SE Menteri Perhubungan nomor sioda sesia warsa kali talis likur sani memargi daweg tanggal 12 Oktober warsa kali talis likur. SE pinih anyar puniki medaging indik prasarat penerbangan sawawengkon Jawa Bali miwah saking tur nuju Jawa Bali antuk prasarat sani sampun ketetapang. Inggian sanika pertama inggih punika patut nyihnayang piranti kartu vaksin minimal dosis kapertama. Kaping kalih nyihnayang keterangan negatif RT-PCR sampel maksimal tigang rahina sedurung keberangkatan. Selanturnya indik penerbangan antar daerah ring dure Jawa Bali calon pelaku perjalanan kepatutan antuk nyihnayang kartu vaksin minimal dosis kapertama. Kaping kalih mangde nyihnayang hasil negatif RT-PCR sampel maksimal antuk galah tigang rahina utawi hasil negatif RT antigen sampel maksimal antuk galah rahina sadurung keberangkatan. Dani Mausang uger-uger punike kauah wantah mata tujuan antuk nambakin panglalah tur panincapan COVID-19. Ya diastun asa punike ngenenin indik nyinayang piranti vaksin kantun anut ring SE nomor ulung dasa kutus warsa kali talis likur. Kapertama sejabaning majeng pelaku perjalanan sani mayuse ring sor roras warsa. Kaping kalih majeng angge sani madue kesehatan khusus patut nyangkepin piranti surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah sani mausang ipun durung wiadinenten dados nglaksanayang vaksinasi COVID-19. Kaping 3 majeng angkutan udara perintis miwah penerbangan angkutan udara ring wewidangan sani rumasuk 3 TP tertinggal terdepan terluar dan perbatasan pemargin nyani anut ring kahanan wewidangan suang-suang ngenenin uger-uger anak alit ring sor roras warse patut kaenter oleh rerame wiadin keluargan ipun melarapan antuk nyinayang kartu keluarga kakak tur nyangkepin prasarat tes COVID-19 anut ring uger-uger sani memargi ring wewidangan ipun. Selami pemargin SE pinih anyar inucap kapasitas penumpang pesawat udara sane rumasuk tunggal miwah pesawat berbadan lebar lorong ganda sida ngangkut langkungan 70% saking kapasitas angkut. Nanging ring pemargin angkutan udara kantun kepatutan nyiagayang tetiga baris kursi sane keanggen genah karantina majang penumpang sane ketarkayang madue gejala COVID-19. Kewentenan kapasitas terminal bandara ketetapang pinih akeh 70% saking bilangan penumpang sane ramie tatkala kahanan normal. Paiketan danis tatenguduhang majang krame sani ngawigunayang jasa penerbangan sahe para operator sarana dan prasarana penerbangan staterajek ngelaksanayang protokol kesehatan sajroning antuk sinarengan nepasin panglalah COVID-19. Bali Pos nguningayang.